شيخ منور مكرم من كان واردا فعدنا ربي من أهل الكرامات فوز مبين وإكرام ومعرفة هذوا بها فلهم أعلى المقامات تمعى وتعفى به خاب من ربع العبادات لو أن رب الوراء. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. caggal yettude Allah tabaraka wa taala e julde annabi o sallllahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo noon ko musidɓe Lik Seyba naaɓe ardude e Lik Seyba TV e arde oɗo ziyara jiyaɗo Allah biyeteɗo ceerno Cheikh Yumma Kane Ly. yo yurmede Allah woni e makko taw e lomtogol khalifa o hono ceerno Mouhamadoul Amin Ly eɗen mbiya kadi yo Allah jaɓan en ziyara o. ala kulli halin ɓural gongal e ziyara e teddugal gongal e ziyara e ɓeydare wonde e ziyara kala ko yiilate hen dendagal Lik Seyba naaɓe eɗen ñaago Allah e ko wona Lik Seyba yo Allah yad en moƴƴere wonde hende e ala kulli halin eɗen gondi ɗo e musidɗo men Abou Souwade en wonde Boursy e ceerno Abou Mahmoudou kamɓe fof kadi ɓe gaari ko hawrude e oɗo ziyara baɗoɗo kala hitande ɗo e nder Dumgo Wuro Alpha taw ko e nder télé men Lik Seyba TV eɗen ñaago Allah yo Allah yad en moƴƴere wonde hende e ala kulli halin Allah rokkino en tawede rawande duyiɗen yo Allah hokku en tawede hikka fa tabarakallah en jetti Allah hokki en tawede hikka hande hikka kadi eɗen ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah hokku en kadi tawede mo wuuri sabu barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. eɗen ñaago Allah kadi oɗo télé mo ganduɗa yimɓe foof ne jeeɓa ɗum surtout kadi Lik Seyba naaɓe ha wonɓe caggal leydi taw ne jeeɓa oɗo ziyara no ganduɗa no hannirtni eɗen mbiyaɓe kamɓe fof kadi yo Allah yetɓe kadi moƴƴere wonde hende e ceernajo o ne kadi gardiɗo télé o hono ceerno Sibabi eɗen ñagonomo Allah balɗe juutɗe e battane moƴƴe sabu omo nafi dendagal ɓesgu Lik Seyba kala ko kewi Lik Seyba e ko wona Lik Seyba fa tabarakallah ene yalta hen e yimɓe fof kadi ene jeeɓa ene belto no fewi ɗum noon eɗen ñaago Allah kadi kankone yo Allah junnu balɗe ɗe moƴƴi no battande dendagal Lik Seyba naɓe arɓe ɗo hande ne heewi arɓe ɗo e ala kulli halin ɓe jeehi to galle ceerno to ɗum noon jokke yebde ko arat ko nan yeeso inchallahu taala. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.